Maya paabak po ke kongan, ama kiramdam karing radyo, at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa, para king piyesta, San Andres Dunglak, Pari, at din kaya Bena, Martires. Ing ke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao, kura paroko ning parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Ang iting banal na misa, king laguning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. King grasya ng Diyos, ang maragulalagod at nakalalunos, mantabeya, kaya kayungan. At keka antimorin, Maya payabak kaya kayong. maya payabak po amo. At kaya kung mang kakalaguran ng aki, sa metong kaniting banal na misa, no karin ko pa man, makanyang tamong abe-abe, adwan ing grasyang makaparikil, mayang tulid, munyadalan man kanita, ing busal ning takot at kalungkutan, ing atin tamo pamurin siya ng tulang akamtan. Kapatad si Shantala ring kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi karating banal na misteryo. Ikang mituburan ban pakayapan mula ring palpikasalang sisisi, ginu pakalulu. Ginu pakalulu, Ikang dinatangba mo lang usan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ikang mamilatan, wananing iba, bana kaming patawaran, ginu pakalulu. Ginu pakalulu, Ing Diyos sa lubos mahipaya, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing tagumpering kaya kang martir, pagkaluban na kaya sanang tula, ing karelang alimbawa, pasik ng anding kasalpantayanan mi, ading karelang panalangin pagdala na keng bayong tetagan, bendisyonan mi ting kapag masusyan mi kang San Andres Dunglak at ding kaya bena, at de kayanan mo kami king karelang tetagan, lugod at kasalpantayanan, iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyat mag-ari kang bemot ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king ngalanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, ikit keng titipang ibad banwa, ing metong pang anghel, ating maragula kayo payan. Mesala king mabilo gayato, ulining kayang kaningningan, kilisak ng masikan. Mibagsak ne ing pikabalwa na Babylonia, tuknangan danya mungeni reng demonyo, lugal ding mga roka espiritu at pugad ding mga rinat at makasumaming ayop. Kanita, ing meto nga mayupayang anghel, di ng putyang batu, akalupa ning maragula gilingan na batu. Besi bas ni iti king dayat malat, at agna ng sinabi, makanya niyang mibagsak ing pikabalwa na syudad ning Babylonia, at eyo ne akit pasibayo. Eyo na damdaman ing musikaring manigtigang alpa, ding musikong manigtigang plauta at trompeta. Eyo no akit pasibayo ring magaling a pangamat king nanumang obra, at eyo na damdaman ing inge ring gilingan. Nakapasibayong miyaslagan maskiking metong mong sulu, na maramdam ing tula ring kakasal. Uling meging mayupayala,
king mabilugayato ring kekang komersyante, at gewa mong kawilu ring sablang bansa, king pamaglinlang mo. Kay bat na niti, dimdam ke ing bala mo meto nga siwalara, ding dakala tao ka rin banwa, ngarang sasabi, mi puriya ing Diyos, ing kaligtasan, ligaya at upaya, bukod mo king kikatang Diyos. Makatud at matulid ing kayang pamanatul, inatulane ing kabalitan a babaeng marok, aminyira king yato king kapamilataning kayang pamaki pangalugod. Pero sane nin Diyos, uling peteno ring talasuyo ning Ginu. Pasibayo kilisakda, puryan niya ing Diyos, mukyat ang gaking alanganga ing asok ning masisilab a syudad api kabalwan. At sinabi na kanako ning anghel, isulat mo iti, nuanla ring may kumbirang makipangan king kasal ning kordero. Ing amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. nuanla ring may kumbirang makipangan king kasal ning kordero. Nuanla ring me kumbirang makipangan, king kasal ning kordero. Dalitanan me ing Ginu, o meto yatu, kit mi muntula sambanye, lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Nuanla ring me kumbirang makipangan, king kasal ning kordero. Kilalanan niyo king ing Ginu, ya ing Diyos, ya ing ninalang kaya katamo, at bandi na katamo, itamo ing balayana, at tupang papastolana. Nuanla ring me kumbirang makipangan, king kasal ning kordero. Ding pasbul ning templo, na kaya kayo lang luban kambening kapasalamatan, at ding patsu na kambening kapuryan, pasalamatan niya, layon puryan. Nuanla ring me kumbirang makipangan, king kasal ning kordero. Ing Ginu mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat siya kapilan paman. Nuanla ring me kumbirang makipangan, king kasal ning kordero, parangalantaya ing mayap a balita. Ing Ginu mantabi ya kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa, iba't king mayap a balita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginu. Yesus nga nakaring kayang alagad, potang akit yun yung kukuluban ding sundalos, ing Jerusalem, abaliyo king elumot malasakne. Sukat lang tumakas karing bundok ding at king Judea, at sukat lang makoring manok nangan king syudad. At enala sukat lungub pa karinding at king baryo. Uling deti ilaring aldoning pamamarusa, ban matupading sablang sa sabendaring kasulatan. Maging makalunos la ring mabuktot ading pasuso karing aldoreta, uling datang ing maragul ng mua ning Diyos laban king bansang iti. Mga matela ring mapilan king espada, at idalara lang bihag ding aliwa karing sablang bansa. Damusakan de ring pagano ing Jerusalem hanggang mapupus ing panawon amitakda para karela. Migating palatandanan king aldo king bulan at karing batuin, ding bansa keti king yato, mga gulula, at malito, uli ning dayat malat at ning alon. Mga bungsol na ring tao, king takot at king pamisip da karing bagye, mapalyari king yato. Uling mayugunlat midisyala dalan ding planeta, ading aliwa pang bagye, king banwa, king panahon na ito, agad ding daratang ing anak ning tao, busal ning biga, kambening maragul, akayupayan at kamalan. Kabud, magmula na lang mga palyari, reting bagye, tumula kayo, uling malapit na, ing pangaligtasyo. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Ay sad naman. Amano lareting dimdam ko king metong nga kakaluguran, akibat king beditanan na ining kayang susopan king seminaryo, linwalya. Ay sad naman. Ating bagay, makalungkot, at mekad kawangis na nining kakaluguran, kay ba't ning pilang banwang asopan, papunta ng 4 na banwa, ining susopa ng seminarista, king kaburihan ng sumaup king bali, biglayang linwal. Ay sad naman. Nakalabagi may kading mamier kalungkutan. Ing tuto niya yan, hindi ko kwento kong kakaluguran talagang, at sipaking panawuning kalungkutan, uling king panawuning pandemya, asahaning mawala yung kayang pakamalang asawa, makawali man makalawot at suking aliwang bansa, at anggaman ngini, pa ikwaing abu ning kayang mister, at suka rin king guwam. May kaduiting peka matinding kalungkutan na adinasa na ning kakaluguran. Lalo na't kapilan pa mo niyang mig-silver wedding anniversary lang mi asawa. Betong ka rin kayang kapag nasanyapin itang datang itang aldo, pag masusyan ding golden wedding anniversary ng mi asawa. Dapat malabo ng pag masusyan niya itang maulang kapag masusyan ng karilang golden wedding anniversary mi asawa, uling adwa ng banoy milabas, anyang may yang uyabing kayang asawa uli na ng COVID-19. Panibayo niya sigurong kalungkutan ining penamdaman, no? Uling manginayang yamo mekad, ay sad naman. Dakalupang bagay mekading maging dalan ning kalungkutan. Adimdam taya naman ning mebasang ebanghelyo, patungkol kening paintungol a pangalasak ning Jerusalem. Magdalang kalungkutan, uling hanapin ning Ginoo, maging makalunos lama ring mabuktot at ding pasuso karing aldoreta, uling datang maragul ng muaning Diyos laban king bansang ito. Mga matelang ring mapilan king espada at idalalang bihag ding aliwa karing sablang bansa, damusakan dering paganing Jerusalem hanggang mapupusing panahon na mitakda para karela. Tapos yung masanting mo king ebanghelyo, naman mo may pupus kening bagay, makatakot at makalungkot. Uling king pamupos sa dake ning ebanghelyo, at inyang daralang tula, king panahon ito, akid ng dartang yung anak ning tao, busal ning biga, kambering maragul, akayo payan at kamalan. Kabud, magmula na lang mga palyari ating bagay, tumula kayo uling malapit ning pangaligtasyo. Paganak ng babiyana ng ebanghelyo, watutuking biya ating bagyang magdalang kalungkutan, atin mo namang mekad bagyang kakatakutan, dapat atin pamuring tulang akamtan. Anong waman sinabi ng Ginoo king pamupo sa dake, tumula kay uling malapit ning pangaligtasyo. Pamandinatang itang kaligtasang amanwana, pero panagkat ning ebanghelyo yung tumula na, agyang malapit, yapamo itang kaligtasan na paninayang datang. Dapat yung mas maulaga, papasyag na niting kapag masusyan, ting baging pagkalungkutan, dapat tintang tulang kamtan. Kaniting aldo, pag masusyan kapyesan na rin San Andres nung lak, at din kayabi ng martir, gaganakan kitang king Vietnam, may kadalos kasabeta mo, kitang 16th century, pignasan na rin Vietnamesing, miyatdanan lang masanting at maya pabalita, at pamikatagon. Atin mang taong may daon king biyera, king pamagsakripisyo, uli na ning kasalpantayanan, ketang misan nalos 117 na ring mete, at kabilang niya, isa ng deslong lak, karing miyang ubye.
apauli naning kasalpantayan ng tela karandat binyayan, makanyang mipaganakan ng makananong king bie, tuto, ating bagye, malyaring mapupus, at iti magdalang kalungkutan. Dapat naman ka rin mekad mapupus, ing ega na gana. Atin pamuring tulang kamtan, at itang grasyang kaya katamong adwan. Nung waman kabangis na ning kakaluguran na misa sinabing ay sad naman. Pa naman ka rin mapupupus, itang kayang asopan ameto nga dating seminarista. Nung kayang pamagluan maging mas masanting yung biyena, may itang kalungkutan, miyalalan pamuring tula. O pamurin naman asabi nung datang yung panawunong talagang kayo sana ng Diyos, para king be pamagpariya, datang pamunitang panawon, amitakda, may kanita miyalang tula itang kalungkutan. Potang akakita mong atin pamuring masanting abaging mga palyari king kaya katamong pamibiyabye. Nandin metong karing big sir by EMDC king parokya, Brother Stephen, ending sapa, kaya makalingad ka na ako, kapilan pa mo, itang kalungkutan na dinatang king karilang biye, anyang mi-epektuan lang aking masika na bagyo karin king Florida, uling imano, karin manok nangan. Kaya pa namang panahon na masakit yun, at anyang may nga sira na rin karilang pibali-bali, karin king Florida, kanita pa naman mitalusad yun. Pero meging dalan na anyang palawi imano, linto na bayo pala mitalusad at hindi talagang sakit. Kunya mo atanda ng no kanitang tumor, king buntok, o king aliwang dake ning katawan. Pero misa na yeldo, itang kalungkutan, dinatang, ining asawa ng kayang ima, minunay pang mete, kaning masakit. Karin pa naman Amerika, ala niyang kayabi mana, nyapin ining anak, Brother Stephen, migaga na kaya. At ngayon kasalungsungan, maglingon papilman kanita, ayan tabayanani, ing magmalon ng ima, auli na ning kematen niya, at inang didi ka rin king Florida, buri na yung antabayanan, Brother Stephen, ing kayang pengaring babae. Lalo na kayang panahon na iti, sumagid na nitang kabilyan ng masakit siya mana, ay ba't ngayon magpaldas siya, king pangawala na biyaning kayang asawa. At nanding kay bating misa, masaya ng babalita ka na ako. Amo nga pong good news nga na. Bala ko sana yung good news aman ano itang may kapamaralan ban kata agad yung miras ka rin king Amerika. Kanyan pala, ingkuha ng schedule para mag-apply visa. Kanya pang bulan ng April next year. Pero aliwa pala iting good news ay aman ano. Among good news nga na, ita pong bukol ng imahano, kabud niya may wala. Atin mang kalungkutan, pero busal ng kalungkutan, kaya tang kwentong dinakya ng Brother Stephen, ating tulang akamtan, at para siguro kaya maragul ng bagay, ang yampang malumbi imano, kining pangabalo, no? Kining kayong stepfather, maragula grasya, ing mi pagkalog na, may wala yining bukula, apigaga na kana, ning kayang ima, king panahon 80. At inmang bagay nung minsan makalungkot, at nung minsan kakatakutan, pero masanting ng paganakaning may basang ebanghelyo, kari mismong amanong simbitlaning Ginoo, karing kayang alagad, natin pamuring datang agrasya, mamiyang kaligtasan, at makanyang busal ning kalungkutan, atin tamong tulang akamtan. Mekad atin mang kasakitan, buuli na ning miyariwang kapagsubukan, kailangan tamo mo iting pibatan. Nga makanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos, kanitingal do ng kapiestan ni San Andres, nung lakading kayabe ng martir, banking kasalpantiyan ng papasyag tamo, busal daman ding miyariwang kapagsubukan, at atin mang arapan ang miyariwang kasakitan, makanyang tamo iting akwang pibatan. Atin mang bagay, ting bagay ang pagkalungkutan, dapat tintang tulang akamtan, tintang tulang kamtan. Yiting pabakalayamano niting pamigunam, at sana king grasya ng Diyos,
kaniting pabakalayamano, magsilbiyang paganaka, ting bagyang pagkalungkutan dapat tintang tulang kamtan, panwalan natin niya pamuring grasyang pagkalabing Diyos, datang at datang yung kaligtasan, at iti yang maging dalan. Ban kanito, ako tamong pibatan ng kasakitan, at makibat tamo kining panagkatatanagan iting pamigunam, tinmang pagkalungkutan dapat ting tulang kamtan, nyapin ing kasakitan, sukat tamong pibatan. Manahimik tang yan ikimakoy na pinandit, misan tapang hiraping Diyos, ing nanong bagyang kakatang pagkalungkutan, at sana keng tigda ng oras, tangalan tamo itang grasyang makibat ka rin kaya katamong kaya doon na tamang kailangan. Munya mo naman citing kaya katamong kapaldanan kawang isa nitang kwentong dinaki ng Brother Stephen Kanako, metong ka rin EMDC king parokya, na itang bukol na pigaga na kana, king kayang ima, karimeng alabasang panahon, ing kabud niya mo, may wala. Makanyang mipalitan, tula itang kalungkutan, totoo at inyang grasyang pagkalabing Diyos at iti datang panmamaya kaligtasan. Kailangan tamo mong pibatan, ing kasakitan, banitang kalungkutan, king banan tauli, mi palitang tula. Tinmang pagkalungkutan, dapat ting tulang kamtan, yapin ing kasakitan, sukat tamong pibatan. Makanyang sang mo niya inspirasyon, ing kasakitan na pibatan da, di San Andres Lunglak, at din kayabe ng martir, karin king Vietnam, at anggaman sa aking panahon iti, ing kasalukuyan, karing miyariwang lugal, makanyang tang milinan sika na natetagan, at akong pibatan, ing nakalak kasakitan, ban kanita, tingmang bag ating bagyang pagkalungkutan, dapat tintang tulang kamtan. Yarap tamong yan iking Diyos, kaya katamong kaya donan, talakad kayo para king panalangin ding malda. Pakamalan kong kapatid kambiyan ng Kristo at subusal tamo, manalangin taking maluguday pa, ing lubos mayipayang Diyos, nga tamong manalangin, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Papa, karing Obispo, Pari at Madre, pagdulapan dasanang mumuna ing bagay kang Kristo, at papanatilyan manatili ring sabla, king kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamilya tang Kristiyana, mi biyabyalasano king espiritu ning kasalpantayanan, kapanaligan at lugod, kagalangan at kayapanloob, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing laiko, ding pari, dasan dasa at abayo, ing makayaturang kaayusan, ding bage-bage, kapamilatan ning espiritu, ning ebanghelyo, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kay katangang makatipon keti, king espiritong pangmisyon, makayang bagtasa, king pamipabalo kang Kristo, at ayatad ing lugod ning Dios, karing para tang tao, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan, at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong Archdiocese. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baningbalang metong kaya katamo, lalo na king oras ning kapag subukan ampong kasakitan, ing midinan tamong sika na natetagan at takpay ting pibatan, at makanyan tayang pagkikuha ng biyayan, talakaran, at gugulutan, ing kaya katamong kasalpantayanan, uling yiting maging dalan, baning kalungkutan,
mili lang tula, ketang kaligtasan, ay pagkalob ng Diyos. Kapaldanan mo naman sana ipagkalob na karing masakit, at kambiyaning kanya-kanyang pamilyang lubos tamo sang mipakayap, mipanwanan. Karing balang metong amakirake, makisametong kaniting misa, at karing miyaliwang programa ning radyo ning kikatang Archdiocese ing DWBL 91.9 Bright FM. Ing makitulid miyabing grasyang pakayap, makaparikil, munya kapaldanan, at makanyang miyalilang tulaing kalungkutan, at medyang pangsikan na natetagan, baning kasakitan akong pibatan, at kimbanan tauli kamtan ing kaligtasan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Oy payat at mesayng manyawp mong gamat king balayan mo, barak ang lubos, apagdulapan king mabilog ming pusot kapanaligan, maging karapat dapat kaya sanang tanggap king ating katuliran ming adwan, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya, karing ayin. Tanggapan mo lagi no, adwan niya pangadi, ingpaing tulutan mo, antidareting tinape at ala, ing maging mabiyayain kami keringke kangana. Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, ki kapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting ayin ning kekang balayan, kabang parangalan ming kasakitan dat kamatayan ding kekang martir, San Andres dong lakading kayabe na, nung makananong inyo karisya pikalubnong si kanan lalam ning pamaglupig, papanatilian na kesa ng tapat arapaning sablang kaligaligan at kapagsubukan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo man tabi, kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo ring puso yung. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid ing pasalamatan da kang paratit numan karinoy pa Diyos king alananggat lubos mayipaya. Ding banal mong martir di San Andres dong lakading kayabe no. Tikan ding alimbawa ng Kristo at dinawon do ing karelang biye para king kaligaya ning kaya kang lagyo. Ing karelang kamatayin papasyag no ing kaya kang upaya asas lagking kainan miyanting tao. Pipilian moring may nat pasik nangan mula king pami patutura kaya ka kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makabe king alangtong ng napamamaya kapurian kaya ka ngaming kakanta. Ikapining banal o impa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog may espiritu munti may titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami,
gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang dubdinaw ning benaking pamaylasan pon kamatayan na kinwaning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti ikayong anat kanan ye, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamata nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan ye iti kayo nganat minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo, at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulayang misteryo ning kasalpantayanan. Inyangining gaganakan mi o mapamakalulong impa, ing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye. Darawon miya keka iting tinape ning biye, ang poning kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikaming sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan meway pahing banal kapulungan mo, makalaghanap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco, ing Papa mi, at i Florentino, ing Arsobispo mi, kambiyan ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, ing sablang paring pondiakono, at ing sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid ming minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan, ing pangasubling mebye, pangadimila ring pakamalan ming mayang unabye, at nasa aming ganakan itang panawon at namang pibatang kasakitan, kayatang kapag nasandang aso pa niyang pamilya, banmi pakayap, at inaring aliwang tao. Nyama kanyan mo na sang idala, ading sablang mayangon na biyaking pakalulumog, kayatang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biya alananga, ban kambiyanin wan a Virgen Maria, induning Diyos, kambiyanan San Jose, ing esposo na, kambiyanin wan apostol, Kambera ri San Andres, dung lakading kayabe ng martir, at kambera ring sablang banal, ami bebe, kalugod-lugod kaya kaking kakabaning panawon, apuryan ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenang pon kaya, kaguming banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya, kaya ka o Diyos ipang lubos mayipaya,
manggaman king alanangga. Amen. Atin mang punto king biye, ing makaranas ang kalungkutan. Dapat nga nakanta mo, atin niya panggrasyang ipagkalubing Diyos, ban kanito, ing tula, kaya katamong kamtan. Kambening kapanaligan king Diyos, ang maglingap, kaya katamo king pinandit ning pamangailangan, manalangin tamo, antimono makanano na katamong tirong Jesus. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami paisa Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking panawon mo, banking kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan, at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos sa ipaming, ginuming Yeso Kristo sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, no naing pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang pon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana, kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiyataya king metong at metong intanda ning kapayapan. Kapayapan kaya kongan. Cordero
Yoring banal, akalam ning Diyos, para king banal abalayana, lumapit kayo, bantang gapanla, kambering kapurian, ampon kapasalamatan. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Wake the world with dawning joy. Wake it with your gladness. Work for justice, live in peace. Claim the word courageous. Let us sing to God this new day. See the world in a different way. Let us wake the world with abiding words of faith. Though the world is locked in sleep, let us rise rejoicing. One with Christ His light to keep. Call to human kindness. Let us sing to God this new day. Walk the world in a holy way. Let us wake the world with uplifting words of hope. Love the world with different eyes, God's own love incarnate, leaving all to follow Christ, sweet and endless mercy. Let us sing to God this new day, reach the world in miraculous ways. Let us wake the world with prophetic words of love. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasanang mamungaya kaya kamiting Eukaristya, ding kala matinggap mi karela, kaniting kapyesan ding kaya kang martir, nuan na Andres dung lakad ding kaya bena, ipagdalara kaya sanang kaligtasan at kapayapan, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ay sad naman, mapalyaring o ni imadalas tamong asambitla, potang makanakit tamong bagay, makalungkot. Dapat, paganakanan iting kapag masusyan, datang at datang yung Ginoo at magdalang kaligtasan. Anya, pabakal amano, magpaganaka kaya katamo, ting baging pagkalungkutan dapat tintang tulang kamtan, at tanggapan tamo yung bendisyon ng Diyos, ban makibat kayo ng panagkatatanaga ng kaya katang pamigunam, tinmang pagkalungkutan, dapat ting tulang kamtan, niya pining kasakitan, sukat tamong pibatan. Adon tamo mo naman ngayon grasyang pakayap. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka, anti mo rin. Malugod at mayupayang Diyos. Makalingad kaya ka,
na atin kaya kami, kitang kabud, pinandit, bitas sa aming, ating kaming sakit, panamdaman, o may kadating masakit ka rin kaya kaming pamilya, hanggang ka rin kamag-anak, mit kakalaguran, ating tula, dapat may papalitang kalungkutan, dapat busal naman ng kalungkutan, mayapan mong ibulalaging kaya kang kaya pan at kayo pa yan, adon ming yatsyat mo ring mayupaya mong gamat, banukan niya maning balang metong, karing kapatad, ang yun ni makiraki kaniting misa, kapang minatanan ng radyo ng kaya kaming Archdiocese, sing DWB 91.9 Bright FM, kaniti sanang misang darahon mi, kaniting kaurasan, mga intulid miya bing grasya mong pakayap, paluban mo king katawan mi pangataw, grasya mong pakayap, untat magdatun karing apektadon dake ning pami kakatawan mi, munya iting malagwa at lubos sa kapaldanan. Pati na sa karing pamilya at pakamalan mi, ngayon gaganakan mi na by proxy through the santiling, mi payabot mo naman ka rin grasyang munyatula, king pamipakayap mo king sakit, physical, emotional, psychological, at spiritual. Palo mi kaya ka o Diyos, alang imposible, mayap ka't mayupaya. At dalinan mo kami mong sapat na panahon ban kanita, apag sadyan mi ay tang pamagbalik ng pasibay ng bugtong mong anak. Amino na mo ng tinubod kaya tisulip king pamikatawa ng tao. Kaya pakayap ka rin masakit, may matawad ka rin palpi kasala, pakan ka rin daranop, pasubling me ka rin mete. Makanyan sanang makirakya kami king kayang pamanyubling me, at kamtan miya naman ing kaligtasan na makaparikil, ban kanita itang panamdaman ming kalungkutan, makanyan ming tanggapan ng grasya at ing tula kaya kaming kamtan. Nya makanyan mo kaming pakayapan o Diyos, ipagkalum mo ing grasyang pakayap, munya kapaldanan, at yating maging dalan sa patyang panahon ay ipagkalum mo, bandaptan mi itang bagay-bagay mamakmaking kaburian mo, at king banantauli akamtan mi yung kaligtasan, yating mamye lubos at tula, at kaya kami sangkamtan, lalo na king panahon ay ti, nating panamdamang kalungkutan. Pailalamiting kapag nasan king mayapong kaburian ay pagkaluming grasyang pakayap, king lagyo ng Jesus. Amen. Labi nga dong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patulon ng San Fernando, Ipanalangin mo kami. patulon ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Andres at dung lakading kayabe ng martir, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo San kami. Ezequiel Moreno, Ipanalangin mo San Padre kami. Pio ng Pelchina, Ipanalangin mo kami. San Camilos de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo San kami. Jose, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Lourdes, Ipanalangin mo Birhen kami. ng Fatima, Ipanalangin mo kami. Birhen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Birhen del Pilar, Ipanalangin mo kami. Besos de la Paz y Ben Viaje, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Candelaria, Ipanalangin mo kami. Birhen Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cris del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo Kristong kami. Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluan mo o kami. takayap ng pusong Jesus, Pakaluluan mo Atlong kami. Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapal ng Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagkaluming grasyang makibat, karing kaya kaming kayadonan. King lagyo ng Jesus, ipagkalum mo sa ing grasya, banbusal ning kalungkutan, atin kaming tulang akamtan. Makanyan mo kaming panuanan, O Diyos, pakayapan dinan kapaldanan, bendisyonan. King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan at ganakang tingbaging pagkalungkutan dapat tintang tulang kamtan. Salamat, King Diyos. Dakala salamat at maya pagtupo kaya kongan. Pagtulungan, ikang minyetula, ampong kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawing
felicitas a que candelawan o Virgen kamaslang tinganggang malempig na lamong lamak metulalang dakal ke kapasalamat kasalpan tayanan niunlad milap naging pamikalukot agad linanganap o Virgen de los Remedios damdam aking kekenya abus iligtas mo ken ikabus ing saglang